پرندگان آرمیده طوفان به آیندگان نگر در زمان نگر سر زند باران قفس را بسوزان رها کن پرندگان را بشارت دهندگان را که لبخند آزادی خوشه شادی با سحر بروید سرود ستاره را موج چشمه با آهوان بگوید ستاره ستیزد و شب گریزد و صبح روشن آید سند بار و پرزن و آن کبوتران سوی میهن آید گرفته تمام شب شاخه‌ای به لب سرخ و گرد افشان پرد جان گسترد جان گسترد سر زند بهاران نسل بهار آزادی جوانان که امروز رویده من صدام در نمی اومد امروز با هیچ کس نتونستم حرف بزنم ولی الان این جمع رو که دیدم و یاد مبارزات عزیز مردم افتادم بعد از اون که واقعا منفجر شدم ولی احساس میکنم این آزادی داری بها میده و ما پشتیبان اون هستیم من در خدمتتون هستم alternativ saknar lösningar på arbetarnas och de fattigas gemensamma lidande. Detsamma gäller aktörer som Trump och Netanyahu samt reaktionära monarkister som försöker utnyttja de förtrycktas kamp, blod och lidande för sina egna intressen. Vi stöder arbetarnas, kvinnornas och det förtryckta folkets frihetssökande kamp och uppmanar alla att visa solidaritet och stödja denna kamp. Frige de politiska fångarna i Iran. Ned med den islamiska terrorregimen i Iran. Länge lever friheten, länge lever socialismen. مرگ بر جمهوری اسلامی مرگ بر جمهوری اسلامی مرگ بر جمهوری اسلامی مرگ بر جمهوری اسلامی. Människor, bristande deltagande i valen och många protester under de senaste åren för stötandet är tecken på denna verklighet. Trots den intensiva dödandet och terror är folket inte rädda och fortsätter att kämpa. Vi anser inte att utländska attacker och inblandningar är sättet att rädda Iran. Nu behöver vi global solidaritet. Nu behöver vi stöd för att befria oss. Tystnad och sorg och ilska. Avsky och den styrka som komprimeras inom oss står vi nu tillsammans för att knälla våra löften att inte sluta kämpa. Tills val och folket, folkmördare, begravs, tills den iranska diktatorn störtas och tills folket i Iran blir fria från alla sorters förtryck. Ned med islamiska terrorregimen i Iran. Ned med islamiska terrorregimen i Iran. Frige de politiska fångarna 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 i Iran. David Islamisk Republik av 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 Iran. David Republik Islamisk av Iran. مرگ بر جمهوری Frige de politiska fångarna i Iran.
سیاسی آزاد باید گردد. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. ترور شکنجه اعدام ملغا باید گردد. ترور شکنجه اعدام ملغا باید گردد. جمهوری اسلامی نابود باید گردد. جمهوری اسلامی نابود باید گردد. نفت اسلامیست را ترور رژیم ایران. نفت اسلامیست را ترور رژیم ایران. Friheten, politiska fångarna i Iran. Länge leve friheten, länge leve socialismen. Länge leve friheten, länge leve socialismen. Zende bad azadi, zende bad sosyalism. زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم. Nefret İslamist terör rejimi İran. نفت اسلامیست را ترور رژیم ایران. نشان میخوایم نه ملا قدرت به دست شورا. نشا میخوایم نه ملا قدرت به دست شورا. نشان میخوایم نه ملا قدرت به دست شورا. نشا میخوایم نه ملا قدرت به دست شورا. نشان میخوایم نه ملا قدرت به دست شورا. نشا میخوایم نه ملا قدرت به دست شورا. نشان میخوایم نه ملا قدرت به دست شورا. نشا میخوایم نه ملا قدرت به دست شورا. نشان میخوایم نه ملا قدرت به دست شورا. نشا میخوایم نه ملا قدرت به دست شورا. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. 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 Friheten, politiska fångarna i Iran. Nefret islamiska terörregimen i Iran. Irans ambassaden terrorcentralen. Irans ambassaden terrorcentralen. Stäng ambassaden terrorcentralen. C'est la chaîne, juste dans ta campagne profonde. Notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde, on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi. On n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CB à papa. SDF, chômeurs ouvriers, paysans, immigrés sans papier. Ils ont voulu l'utiliser pour dire qu'ils y sont arrivés. Dans le cycle, chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille, et que les textes se mettent à tomber. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche